separate linge thengane deni lasi kadok kawe alam matha PVC council asor tamili tuma government lo li tuma local self government lo lasi alang li tumelo lahu long liga protect nai lasi la so long liga protect ye bang panke farm land policy ke engangi council pen la so long lia policy ka beda da jo ini si pinila so ke manilo lasi nililam council sorpan chuning rilo alang litum karbiak hai karbiang long kimi kichogi bang phan ke matha PVC decision ne bu kardo choro pik loke hai ma bekat lagi SDC alo ane thu jalan sana apan sinona por pi ponitlo moderator ke hai sinon bang ke peda pe tum chingwa lo bang ke SDC lame tiba ni polam lo asi border ka bang ke al ke tihe pe puji Abdi punce sompi mana bibir lo atap. Ini tuh lah give and take. Ultimate answer is nothing. Ultimate answer ke autonomous step में पैरा थांग kan sate boleh. Autonomous step kilong liya jadi si pini pulit pada cuaca nangko asom tinda nangko. Employment action puno action tinga development puno. Betang itu right for self determination. Halak soba la soja kong si council aja kong jod ke ili tu apa la pangke lo pulo council aja kong ke la not workable that's not workable por lasi tum hamma ke 244 ebang pinapur la ke that's the commitment of the board of parliament of India la sohani pulo la ke la solam lo bodar puthak lo la pen la sop thak itu solar project apa ke basically pilo commercial mati lagi actually ke व्यापार लगे commercially si mati lagi commercially si mata pojata commercially si mata po nang lises po solet ma apong ya kapre kuida me sakuri ki pendang lo something lo leki en pendang lo ke pakroi pendang lo something lo bang ke commercially si mata ya ate tak everything will be la bangke through money lo tanggap ni. Mana thang bedak tu ni tu mana thang lo karbiat tu mana ruler economy to tele devastate nam pun orang tangka. Jomkan pakai kepati ke pakai ni hal asal sentiment on pota karbiat tu bangke immediate need bang tepi. Rasi lalu sama orang ada lah bangke kereta klempu pulau klempu ini tu patah tu mulai lu. Jangan lagi tu cetanan so apprehension tu. Democratically nang hang itu suggestion pilo lasi la bangke itu apprehension tu lang mana ta nanti la commercial unit pada commercial line pot karbiang lo ke nahota avela ngarko lalu farm ko commercially bahai isi part kunoi ajat kunoi isi part ko lage solar park kunoi la kunoi la bangke si commercially si mathai lasi tu hata locality itu karbiang lo ko lobe la le abete ya itu make border cherayan lo la le bete itu karbe itu this is not the ultimate thing main make karbe real economy no se country development no ke dobo karbe no autonomous council la hin pen economy unang ami jerman pachin thul ponje en ponak to lati ke ultimate answer long le la sini tum ahin pen make so apprehension dola so apprehension make la mo ta kulon dan kau convince hari ini tuh hope bukan. Still we are not convinced. Lama tu. Jadi nang cimong nang convince lo kerja kita kita present mudah tercoklo. Malam meeting kau itu malah halang ni lo. Unity and struggle lo bang meeting sulit. Kau itu kita kerja tegel lah tak tu kan. Itu ni struggle mental lo nang hitam eh. Itu nasi lahai gue bang ke. Kilo dak kali ni kerja kan kita cimong makan sih. Mungkin makan lalu. Border में मगर autonomous state नंग पिबेक नंग को लेकिन हिनी बंके ला board solar बंके ला बंके itu हुई पे apprehension गला ahongka posipulo ning kok ciri posipulo lahai dola klase laso bang siapa mata clear gela ati mo orang parasa mutan thangkang lo jujela aku tapu jujela aku ko rohangsa bang ingin cuy lo lah ada tangka bangke long lo vitamin long lang vitamin alam nang klang lo mana isi contradictory to kok lasi still I'm confused choro lo kya hai hello la hello choro lo kya hai tang te non ke pa jutsi ini tu panelis dola
roton ingke yang depan sinona polban people itu. Mopen lam jai kado bisa meeting je lo. Mopen sabo kici citan cimu ma posipun te udi size tado. Hai bangke atmosphere ki men inse ki me. Lapen lason ki organize te tu man si bisi choro tu nang po. Organize ya performance. Udi sai je bong sai ke ho men tu ne atin be dami tu bong tu ale clear te. Lapen ang se hele kaman ta ado ale be le nam de. This is not a solution we have to avoid. Kasi cetan cimum lo nang hang lo nation back to share things in me. Kasi mo pen sila ma lo karji chot ki jong dam gadi ko pi po si khanduli lo bahari pendel ki kim lo paso pendel ki kim ta ke Meghalaya chief minister pe Assam chief minister la pe haki sab kar ding lo kan si than hang po pini pe given take lo indarjen ki piti phan ma ba reply along the that la pena kui sialam ne arju thulo kopi ya pot sinili tum la nang yin ninje du Nagaland border ihi nan kal pi to ihi nan naga tum abile sengpo hala sui prienson itum bel greater Nagaland nala athema la dang greater Nagaland po amunit si aki hoy sada ini tan la so pasi hat that pensi still mat kulinai ada pasi pajun nai puni dupul kopi ya pot sela dake forest reserve vet Ningkan pharo isi ki chok Ningkan pharo isi forest reserve dhan si ki chok lo pute Central Reserve Forest ki man pala isi ki besen to hala dakta e rutu along de lo rohan sa ho la hala puta emisi la dam ju lo la pala dam ju pike dibeta hopet ki body son lo incomplete son la pen employment ke no ko mangedi ini na pathi ani ene lagi itu man bare lo Meghalaya sa friend ng people, Meghalaya long, dodo nang nilo, nitum nang pha, akitu ke doglok si nang people besi asam government ay chalo. Itum long le lo no. Lason da khat sim medical college ban tan lo. Kichi padu ke ha MOS, MOU chi tok to hele kaman to heaven lo. Ha phi bang ke sakuri nai pa ke se pendang lo, ka do ka betur lo. Pati jaje function. Phi bang ke kupiloma a medical college si nai ma sakuri. Avedelo bolata. Lason da taxi neli lo masin mod jao model degree college dolo. Indu back an kitun panata ka di panaweda. Ante bola se expect un pola government interference ki dunji dalila IPDC or private company. They are working according to their own system. They have established what is called establishment. They are going to abide by that. Hala to ante jalan dum check lamp. Nasi long dun nang lada. Lapen kumane lada. ONGC long lagi PG hulason si align long le we pin dum si hada long le do hala da na solar project long tame ninji tu ka chini do thanks national high 4 line ke wang hulason ke du ke lap tum ji tu long le phelang hala da ha pusar ba chokle ma tu afrika men chelang na no la dak ta ning the du ri kumane pusar 3-4 generation me chokle ma tum ta long le ami da ji mo da amena we da ji lang di ko he ne pini la da la so platform ma ni mo ani si honne ne rotoning tiamen do ko rotoning tira 2 number la da ke klem Kalau choro la sir. lasi ni ada ke la son da thakla lasi la son si man chapen la pen ke thak benefit ave Choro la sir. isi include Kali choro la sir. isi la ma ni butko ha Kali choro la kali. isi la ali ni ninji jila mo nani tum pele sakuri Kali pati kaya ke bangsa. Kali conclusion mong bangsa. apa ni Pati. Westland na dong pinay, Westland na muna. Aso Westland, hanggar posti ya di. Kali choro Posti para. Ano ni belalang ni dia, laksin ni kantong mo. Kali choro lo. Kali pan. Yes. Cepat jumsi. Kali cepat jumsi. Nah. Dah bangke. Non lada alang itu man apa putin lo pensi kami ini tum conclusion mata alang itu kirip alang the cepek lang lo nasi curu lo lasi isi kapak lang tu kapak sini kan tu malabang lo North East Carvilite pen kecepatan pi malabang so Cardiang Conclave 3.0 kipi pon lake ini tu project solar project ini tum binang ni mate binang la popan kali la kipi pen itu kon si ali kelong sima
mate kan hok dojima rara tum klar dak kachinia kenang sot po athema lake nilitum journalist ke klema sailo posi nilitum ta la isi nilitum responsible po chematha si rara thengno ke ban chot la si komat ne tuma phan ki jong do komat ne tuma phan dak ki ru ka pengdai la kola ma ve la si ajat mon posi kami nili ke chingsi ka churkang tung dak jasmet bang ke nila men bang ke sung ya tekhet po labang so solar project lapan border issue of thak am si ka chirok tok lo lang selang litum ka chini kangtung mate alang litum kar benglong along ri lapen kar bia khei phan ka ching hamalang litum baji hini kali ghonta hini apang pen ban pen da ka porna chi pi ka chong hong apang putti na phanta ninga klong pen litum notice kar bi life hin pen churu no lapen non ke cheng pen ki chuna litum thir tru pen ahok lo la litum kar bia khei pen revenue le long sita council si long po kana hok sita me kana hok he sita me litum ilitum kar bia khei matlo la polam thena litum kama tha pen ke cheng pen ki chut am nalitum kadok ya por nagis pi thega pot nalitum afan churupik lo lasi lapen kepat juksi nili ka churu kantung side to suryang bong pen pusitana porjung hek pen sinili la bangso conclave ke hang sitami MLA 18 LSC Hauraghat ke hai dorsing rong ha alang li side to suri ang bong pen pusitami ahok lo lake bang nangkar bok mate kapache than tap ke lake ahok kali palang thera da thenu kapak lang jipo alang li kamatha ta kupima ahok alo alam ko pima palang li ning alang litum ke klem ke dam alam the rata thengno ke ban ja phan nile tum ka chupha teng pen ka chitom tum the pot churupik lo ke hai lapen neli em karbeng autonomous council ke hai surjarong phar alang li ke dami kilo sitam alang li phan churu kang tung alang li delhi ke dam ji alam do pok positami dakar bia ke kar bilong ri alam den si dak alaban so kachingwa e padupon po rd ki pia joine dak na kachitong ron theke potalang li phanta alang li abang le dak awidat positami ninga klong pen nordisk kar bilak pen churu pa jerlo la pen puthot churu thuingtum la bangso solar project ka thak la dak litum che bohong ara nang ba cheng chek nang na po phan kali asap chola ke lam ka chitan hot korte ang bang li nang litum takar bi neli takar bi katu kar bi ile tum la si lam ke la ke harlum kasu ason thak ek roivet ta ka chardeng boson thak si ko pine lam ka chitan hot ke ke dam pa chat do kok thai po sitame ile tum la bangso ang bong pen po sitame nang litum ka do ta por na chipi do no choro lo neli non choro thuingtum APSLC amepu jaga thasar alang ni sitame side suryang bong pen chitong gun theke po la pen nili tuma phan ka chu phan teng man teng na ki pot choro partik lo la pen choro thuingtung neli kal benglong alom alang lita abarin MLA lo la pen alang like tribal people's confederation Assam alang ta mepu lo ake hai holiram terang alang li phanta churu lo side suryang bong pen pusitame alang li ka chini dam kupima rata thengno nang chepek lang dum mate dak panelist tum pen ise discussion long ke bang pot churu lo la pen li churu thuingtum JCCPA a convener ake hai khorsing teron alang li sitame side opik sitame la sang bong pen pusitame apor na chipi thega pot churu pik lo la pen do thulang pini as a panelist na chitong dum man ke do SDC along amepu Chandrokanto terang ake hai alang li sitame jum he ka por penele tum ka chupha dam ko sitame kenang sot alang the chi ka chingwai hal pua aman pen mata amen pen alang li nang chitong dum the pota nilitum nordisk star vilai pen churupa jerlo la pen churu thingtum bag abarin iam lo la pen ke alang li ke spokesperson VP lo congress ai Karbeng Long district committee alang li sitame side suryang bong pen pusitame rotoning ke hai alang li apor nang chipi dum thega pot choro lo lapen choro itu karbi ke amai arbung protang te KSA hendo lasi alang li pansi tame KSA ke amai arbung protang te arjuna kok rata teng alang li tuma stand kupima na pokar ju alang li pan penang kar ju sitame dolo alang li stand alang li tum kupima lapen alang li side topik dagi pen on hala ke bang to dapta meeting do sitame alang li la songbong pen pusitame dili tuma pan akenang sakla ke ili tum kar beng mangara pan pu pen apor na chipi thega pot cross sara phanta merjeng krok ke hai alang ni phanta choro tun lo lasi kepat jutsi la lo ile tum la bangso solar project bang ile tum positive side la pen negative side ta lang nanji ile tum pamu pen ki posol opposition party pu mase oppose la nanji la patakali aki me tum akar beng tum mas council pa la hay alam ti ile tum klar dak chini nanji oppose la nanji la phanta kali la tum positive ta tum la nanji la pen negative ta lang nanji la so join ni platform dan de komat lo ke bang po opposition nom phan bang po alam tum pini ninje po jong se ruling government tum hin jong se pani rap sar lo protang te ahok alam kupima alang ni tum ka chini pupu alam the sita meli tum long po ke mang tan sineli tum la bangso karbeng long conclave 3.0 solar project la pen border issue la
labang sa sai kedeng pon lo la si puthot panelist bang na kepakan churu party lo la pen kadong we dak kangcil kalang pen lang ye joy nang litum popet pimpen nang litum apor nang chipidon te apor men tu neta nang litum phani litum nang tenge ne nang litum la puson nang chitudun ajok nang litum kato we phanta puthot kachuru pajir lo la pen pajir ja phana litum phani litum apor ka dulia jok kachipachinya sang deng bangke unedat pos tame ni gamen si churu pon chopo ning dia johan alang litum phanta associate partner Arni Keme Production alang litum sutame ni litum phan dak nang cerapun lo lapen Jasmet ada Golden Wings lapen Share Production Ethnic Apparel lapen Outdoor Bamboo Industry Ding A Pictures lapen Pipli Karbi Kitchen lapen Ruwe Sini Production alang litum cita medili tuma pandak jakong nang kebara tinopot bangso aca Thailand pen kurban tu pajir sipini la bangso komplet pan intone koplo kurban Bay Enterprise chumpen nang chitong lunduk la si alang li jumpan si tami karbi po pe karchui pan si chunigri lo Bay Enterprise pen alang li jumpan panelist tong la foto isi anda tak kadong wetan la panelist tum kadong wetan foto tak la Ladies and gentlemen, we have now come to an end of our conclave presented by Northeast Carbolite Conclave 3.0. We would like to take this privilege to thank each and every one of you for being here from the beginning till the end. Thank you so much and hoping to see you all once again. Thank you.